نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل دلالة في النار أعاذنا الله منها وإياكم. أرى مسلم جلبه عندكو سيدمون إن تربايل وندو أمريك woni ko woni ekkitade waɗangol ɗo yewtere nden hara inchallah wana hay jannguɗo ma wonɗe janngude kono toujours ɓay haray hiɓe faala teddinde on tigi ko ɗum ɓe inniri oustage kono haray meɗen woɗɗi ɗum ɗum inchallah. haray yewtere men nden ko wonata mawdu on inchallah ko responsabilité julɗo on ɗum ɗo woni wonɓe occident ɓen. Pourquoi responsabilité julɗo on wonɓe occident ɓen? par ce que joni haray toujours on tigi no dowa andude sahay ko fewndi ɗon e ko wuuri ɗon haray no woodi responsabilité ko waɗɗi on tigi ka sengo dina islam haray ko ɗum ɗon wonɗen e ndarde inchallah si tawi en waway visitude hande inchallah. Ko adi kon taw ñande goo hari Al-Hudayfa bin Yamama radiallahu anhu hiɓe wondino e taabi ande Al-Hudayfa bin Yamama radiallahu anhu ko sahabajo mawnuɓe wonnoɓe takko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɓen noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haalanno secret naafigi ɓen fof ko hombo wonno naafigi e hombo wonena naafigi Madina aray Allah no hokki ɓe moƴƴa gandal. ñande goo tawi hiɓe wondi e taabi on tawijo inni minen si min wuruno fewno nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam min accatano ɓe barmina ɓe Uhud min accatano hay koyɗe maɓɓe ɗen mema leydi min towna e neɓe donc no wonno e haalirde noon waɗi wastay hara sahaba ɓe radiallahu anhu ajma'in kamɓe ɓe teddinano nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. andi joni ko ɗum inneten haala no weeli fi ɓawo gani haalude bako e ɓay seydina Hudayfa radiallahu anhu ko honko e lekkol nelaɗo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam yalti ɓe innimo ha baba wo ñande go arno e saa'i ko onde wonno on saa'i ko ñande ahzab ɓe wanno coalition arabu ɓen fof ko hombo wonno kadi hoore coalition on ko juif ɓen wonno hoore coalition fi arabu ɓen fof ar hunda Madina lamna julɓe ɓen fof une fois pour toutes. haray kadi mi andina on ɗo haray pular on mi wawata moƴƴa haray ette no ɗuuri on yafata inchallah. o inni nde ñande ɓay ɗum ɗo waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗo en kontinde malnen ɗo hadis ñande goo goɗɗo arno landi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko honde to mowoni saa on yawa sallllahu alayhi wa sallam inni hiɗa tefude fi saa on est ce que no woodi ko préparuɗa fi saa on o inni hay fusde mi prépara fi saa on sana honnu miɗo yiɗi nelaɗo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam e Allahu. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam inni o awa idan haray noon on tigi ñande ko a wonda e ɓemɓe yiɗuɗa ala ko tawata ɗo joni on hadis ɗon ko on noon ɓureno welde sahabaɓe ɓen sownoɓe yahana ko on noon fiyo fillitane ɓe on hadis ɗon par ce que ɓe fof hiɓe laaɓuno puy ɓe yiɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. exemple yigol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɗo andi Uhud ɓay ɓe yeehi ɓe barmini nelaɗo ha yalti was tawi hara joni nelaɗo warama ko honno ɓe wanno woduno sonnajo goo doguɗo arɗo fi fottugol e julɓe ɓen honto ka laawol naatugol Madina. o inni ko honto nelaɗo men Muhammad sallallahu alayhi wa sallam konno ɓe waɗi ɓe inni ɓiɗɗo ma on innen tun joni Abdourahmane o warama wo ko honno nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wo ɓiɗɗo ma kadi Ibrahima o warama wo ko honno nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɓiɗɗo ma on Abdourahmane warama ha ɓiɓɓe ɓen nayo on tuma ɓayɓe haalniɓe ɗum ɗon tawi wonan no matinimo o inni hon ɗum wo ko honno nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe innitama ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam
ɓenɗon no jam ɓe inni honnugo haray ɗum noon si tawi ɓenɗon no jam haray ɓeeɗa ko feƴƴini kon ɗum ɗon wona probléme hay fos donc ko ni higiggol maɓɓe ngol ko sahabaɓe yiɗɗo nela sallallahu alayhi wa sallam ɗum ɗon eɓɓotako e donc nade exemple andi Zayd bin Harisa radiallahu anhu kamɓe kadi hari ko fewndo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam jombono yumma Khadija radiallahu anha ɓe jonnuno ɓe okkuno Seydina Zayd radiallahu anhu gift ɓe okkuno ɓe Seydina Zayd woɓe wonu jeyaɗo maɓɓe jonno ñande goo bappirajo Seydina Zayd ari yii Seydina Zayd Makka on tuma ɓe yehi tawi ɓe nanganoma ɓe yeeyama e maccanga ko andi noon on tuma sa yeyama maccanga ko haray hande kadi ɗon on timmi koye ɗum on tigui luttata ɓe ari ɓe yi ɓen maɓɓe ɓe inni miɗo jogui nouvelle moƴƴo o kon won nouvelle mi yi ɓiɗɗo ma on himo maccina Makka joni mahen sottemo haray joni ko honɗum on sottugol ɗon ko yahugol joni ɓe landoɓe fi ko jolu haray ɓe wawata ɓe yoɓude fi ɓe hetta ɓe ɓe ari ɓe landi ɓe tawi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe inni menen de ko addi min ko sottugol Zayd nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam tawi on tuma noon ɓe nelaka dey haray manteɗo moƴƴa haray on tuma ɓe nelaka ɓe inni honɗum ɓe inni ɓe ok joni mi adday Zayd mi landomo mi jonnomo option on si tawi kanko Zayd radiallahu anhu ɓe suɓike yaadugol e mon haare on yoɓatalan haye mbuɗo haare mo wawi yahude si tawi noon o suɓikela min Muhammad sallallahu alayhi wa sallam haare ɗum o wonay kamɓe kadi ɓe inni tigi tigi on ɗon on min wawata landade min wawata heɓude ɓuuri ɗum ɗo ɓe noddi Seydina Zayd ɓe noddi Seydina Zayd radiallahu anhu nela sallallahu alayhi wa sallam Zayd ko homboni ɓe inni ko bappa ɓe inni ko homboni ɓe inni ko ɓenga ɓe inni joni noon ɓe ari wo ko sottugol maɓe faala joni ɓayɓe inni ko sottugol ɓe ɓeni noon siɗa faala haare ɗa wawi yadde maɓɓe ka free ka libre si tawi noon kadi a suɓi wondugol e an haare ɗon kadi en wonay ɗo Seydina Zayd radiallahu anhu inni mi suɓi kama wondugol ma an e Muhammad ɓe maɓɓe haawi inni a suɓoto wongol e maccinga ko wottugol eɗo wo hi kamɓe ko ɓe yiye nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum ɗo yoniɓe hakken ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam welti ɓe yehi ka suudu kaaba ɓe déclaré ila nden ñande Zayd ko ɓiɗɗo maɓɓe ɓe watti noddude Seydina Zayd ibnu Muhammad par ce que ari ɓe jogino ɗum hiɗa wano ƴettude goɗɗo mo annduɗa hara oɗo ko jeyaɗo ma ƴettama o ɓiɗɗo reedu hande kadi ɓe femmano noon ko honnum ittituno ɗum ɗon ko nde Allah subhanahu wa ta'ala tippinno ayon ka suratu Ahzab ma kana Muhammadan aba ahadin min rijalikum haray nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wona ben e goto no worɓe ɓen ko wontuma ɓe yiltitiɓe watti ɓe noddirde Zayd ibnu Haris radiallahu anhu donc on jemma ɗon e haalta kadi ko hon to sahabaɓe ganno fijante fidaw silala Seydina Hudayfa wi suka on wo nden ñande jemma nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe noddi ɓe landi sahabaɓe fof en groupe ɗon noon nden ñande haɗon tuma noon hiɓe hunda ala nokko yaltire ko on mbo jooɗino ɗon Seydina Omar no ɗon Seydina Khalid bin Walid no ɗon moodi sahabaɓe kummaluɓe fof no ɗon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam inni ko hombo yata kake ennemi ayɓe ɓen to ka kammaɓe to addananmi message ko uri ton c'est à dire o waɗa o espionnaɓe heɗo ko ɓe haalta ko addane message ko ɓe won toon min e makko mi wonay compagnie o wonay kawtalan ka jannatul firdawsil aala sahaba ɓe no yidude nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hakkin ko ɗum ɗon hulɓinino hay e goto e maɓɓe wonano volontaire fi yahugol ɓaawo to musidɓe julɓe ko goɗɗo yiɗata nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ha sahaba ɓen ɗon anndi ɓay nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam feƴƴini hakkin ko tata ɗum ɗo no satna Seydina Omar wino kala wiɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam feƴƴini ɓe tetta ɓe hoore men ɓayde haala ɗum ɗiɗi goho ɗiɗi tati ɓe hay goto jawaki ɓe inni Hudayfa an immo yaha hara noon a memminali toon guere ma waɗali guere Seydina Hudayfa ɗum yeehi donc haray no weeɓi fi joni enen joni innen machallah hara min miɗo tawano Uhud mi waɗano ni hara min miɗo tawano Badr mi waɗayno ni kono est ce que joni enen si tawi en tawama ka génération men si test on ari ko honno watten mi yiltotoy ɗum noon inchallah sahabajo mo Allah subhanahu wa ta'ala okkuno victoire ha wari tati ko kanko ari naadi islam e Maroc ɓay wari o ndaari o fewti Atlantique Ocean o inni Allah
sim anduno woɓɓe no gaɗa o Atlantic Ocean mi lumbani o Ocean mi jonna ɓe da'wa est ce que non haray on joni no anda si yimɓe no toon hi no anda haray ɗum ɗon ko responsabilité men wonɓe ɗo onon wonɓe Europe nan par exemple joni ndaare ɗo ko yimɓe jelo woni mayde hakkunde ila Maroc ha e Libye modi ka Méditerranée essayegol tun lumbutugol yaha Europe ɗon andi ko ɗum joni sa ndaari a tawa majjere no hulɓini wala par exemple onon wonɓe Espagne ha Portugal hiɗon andi ko fewndi toon fewndo ɗo ma ko ɓuri ɗuɗde Europe ko no andi golle ala heɓade toon hay wuurɓe ɓen toon hara no anda ko no wuurira kono toujours ɓayɗeɗa no majja ɗo wiya woɓɓe gol iri toon hara woɓɓe no réussi sikka kañum si yeehi toon hara aduna on timmi donc kono hiɓe ɗon woɓɓe ɓen no burure nden e nden no ndar ɗo YouTube ka burure Maroc toon ko tawata ɗo joni ɓeɗo hiɓe toon wonde Maroc kamɓe ɓe wonko julɓe ɓe ara ɓe yana e maɓɓe ɓe jatta kala ko ɓe jogui wano téléphone ji e mbuɗi fop yala ɓe piya ɓe ɗum ɗo fof ko saabu hon ɗum fii hewtoygol gaɗa toon lumba toon hewta Europe joni noon onon wonɓe Europe ɓen Allah newnani on hiɗon toon fewndo ɗo buye moon no gasare waali ko ɓen ɗo woni rewde ɗon no gasa ko visa heɓirima kala no yaari toon musidɓe julɓe joni noon est ce que noon son hewti ɗon on hana weltanade Allah subhanahu wa ta'ala ɗen hani weltanade Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala inni wa in shakartum la zidannakum si tawi on weltanike mo e nemaji ko waɗani on kon o ɓeydanay en ɗin nemaji ɗon fi kala non o inni wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha haray sen wawi kontude ɗin nemaji ko waɗani en e wata ɗum kontude haray waltane yili weltana ɗan Allahu subhanahu wa ta'ala o inni nokkugo honto washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun haray weltane Allahu subhanahu wa ta'ala ni mbaji ko waɗani on kon si tawi tigi ko kanko woni ko rewaton alina laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe annduɗa Allah wino yaatigi julmbaji feƴƴuɗi e arayɗo fof yimmoto no jemman fof ɓe juula ha tundaje maɓɓe nin ɓuuta ha ñande go yumma Aisha radiallahu anha landiɓe ene an Allah subhanahu wa ta'ala yaafike o junubaji feƴƴuɗi arayɗi fof ko ɗum tampinirta hoorema ko ɗum nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam jaabino yumma en Aisha ko ɓeyni afala uhibbu an akuna abdan shakura enen min mi wonata jihaɗo mo annduɗa oɗo weltanto Allah subhanahu wa ta'ala en arta ɗon joni ɗon andi probléme ji ko fewndi toon alhamdulillah rabbil alamin haray kala wonki mayki ɗum ɗo haray en yiɗa ɗum miijitemi ɓe julɓe o avion yanɗo France ɗo si tawno hara julɗo no toon ma innano ko julɗo hanno ko honto fewndi ɗen hannde anno ɗum no hulɓini fof e mum hiɗon kondani kala ko tata bani adama o feƴƴini wono joni sa yi o joni waɗɗo cartoon attiɗo waɗde cartoon inni ko nelal sallallahu alayhi wa sallam Denmark est ce que joni julɓe Denmark ɓen ɓe ala responsabilité ɓeɗo joni e wataɓe landade ene est ce que onon hari hiɗo wuuriri diina kan no diina ka wiiri noon même question kadi onon julɓe kala wonde Europe est ce que hiɗon respecte diina kan no diina kan wiiri noon est ce que joni onon e golleɓe mon ɓe toujours ka golle mon on yahay on time a temps haray mi haalere anglais ɓay ko noon to nane a yahay a temps a tardata ko golle ma toujours so ɓe landi kama ɗum fi hollira ɗum ɗo ko amana ni haray Allah subhanahu wa ta'ala no yiɗi min yomi aro a temps ka golle an est ce que noon joni hay ka golle ma a gollay wonde no duwira noon ka a waɗa excellence e golle ma ɗen ha tata joni so ɓe landi kama a tawa an ɗum ɗo vraiment golle ma ɗe wadde normal ha so ɓe landi kama ɗum ko hondu ni inna ko ɗum ɗo diina islam on yamirimi donc jikkuma on hakkude ma e maɓɓe est ce que wonde sa yehi joni sodugol lunch ma innatama ñamete joni a sodane hoorema tun ko a sooday sa ber ko heɓuɗa kon sendana on hakkude mon est ce que joni jikkuji maɗin hakkude mon noon so ɓeyni joni ko weekend mahen joni fijoyen ka club a yaha yaada maɓɓe ka club a yaha yaadida maɓɓe beere a yaha waɗa kala ko bonde e maɓɓe haɗa ko holno nodditaɗo islam a wawata noddidemo islam mi jonna exemple wonnoɗo julɗo russien jo o inni gorejo makko mo dogindin taw ga wo himo faala yo on tuubo o an ko enen ami ɗere ko enen yata club ko enen yaridata ko enen watta fiiji bonni ɗin fof
kono ngin tawmi naati islam anna julɗo wono min komi julɗo o anna ko julɗo ɗon hannde kono fi hollugol mo awadey kanko ko julɗo on yaafato o yeppi tuuba ma kon an hollugol mo haray kanko teddinano ko ɗum ɗo wonno luttannomo fi hollugol mo ko o julɗo donc si tawi hewti ɗon ha tawi joni on tigi ko noon hollirta julɗoyagal makko ngal hara no hulɓini yiltitoɗen kadi ndaran sahaba ɓen ko ha honto ɓe yangi fiigi ko ha diina hewti en enen ɓe julɓe wonɗo ɗo hannde ndaara kadi responsabilité ji men ɗin enen par rapport e ɗe leyɗe ɗo wonɗen Indonésia ko tata ɗo hannde ko leydi julɓe ko tatara ko ɗon ɓurama telen tun ɓura ɗuɗude ko homɓe yano toon ko commerçant ɓe julɓe est ce que ko fidda anaɓoɗo sun non mais sabu jikkuji maɓɓe on si goɗɗo ari joni ñawlikeɓe ɓe ara ɓe ñawlamo janngo so arti o ala mbuuɗi ennamo o kiima komi ñolnoma kon fof hanki fii Allah ko yiɗa faala kadi goɗɗum ɗo faala ene ko honɗum en waɗita haa waɗa noon ɗum ɗo ko ɗum ɗo diina amen ka yamiri men min kadi miɗo faala wonde sifa ka diina maɗa omo wonira ni Yusufu Islam on noon ko yimo wonɗo Angleterre ko honɗum o wino o inni o yetti Allah subhanahu wa taala ko andinimo diina islam aɗo andude julɓe ɓe haray noon ɗo julɓe wonɓe Angleterre enen julɓe ɓe Europe ɓe fof ene wattandile par ce que ko honɗum par ce que nde o anduno julɓe ɓen e jikkuji maɓɓe ɗin tawi vraiment si tawraro ko ɓeeɗo o attuno andude hanno nattano e diina islam donc haray goɗɗo julɗo on wonɗo Occident o imo doit toujours réalisde anda hiini oɗo haray yimɓe ɓen no sutimo yimɓe ndaare ɗo joni julɗo yo taton ko indi julɗo jogii so yehi kakkulo probléme ala kala ko waɗi probléme ala so wayi wono maɓɓe mais kala nde o bonni haray hannde kadi ko honnum ɓenne ko julɗo o waɗi ɗum ɗo donc haray an julɗo on hiɗa duwa wonde fiére e diina ma kan anda ka diina islam ɗo ko allahu subhanahu wa taala okkumaka ko kanko gayduma nde arabe ɓen immino ari tawi nelaɗo sallallahu alih wa sallam fewlo tata ɗo joni ka duuɓi sakketoride ko ɓe onno madina tawi hande kadi jama o fof no natte diina islam ɓenni ya mouhammad min ari ɗo wona yehi jonni men dawa min naati e diina wona invité men ɓe waɗi wattayi hara ko faveur ɓene waɗande nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala tippini ha alquran ka sura hijat yamunnuna alaykan aslamu ɓeeno sikkude ko faveur ɓe waɗanma konko ɓe naade d'islam qul wi ɗon e ɗon mouhammad qul la tamunnu alayya islamakum o naatugo mum islam wato sikkude ko min won ɗon waɗande faveur balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqun o wayi kono ko Allah subhanahu wa ta'ala tippini yurmende makko nen e mum ko gaydi on ko gidi on e nder e iman ha ɓernde mon jaɓi iman si tawi ko on gongineɓe nde sahaba ɓen Allah subhanahu wa ta'ala okkunoɓe victoire Sham ɗum ko Syrie on acca no flip flop no ɗuuri kono inchallah ko objectif goto Seydina Abou Darda tawi sahaba ɓen fof no witte Seydina Abou Darda wulli inni Abou Darda kon ɗum wullata ndaari Sham e jawre mum fop wo ɓeeɗo no jokkuno diina tawhid kono ɓay Allah ɓay ɓe yehi ha ɓe yalti diina kan Allah subhanahu wa ta'ala ndaari woɓɓe go jokkuɓe diina tawhid ari pottini ɓe ɗon addi ɓe joƴƴi ɓe ɗo donc haray onon kadi fanni hiɗen jokkitiina tawhid Allah subhanahu wa ta'ala acca en ɗo ñande iwɗen e laawol Allah ngol wo Allah subhanahu wa ta'ala adda e woɓɓe goo ko wona e hoore men ɗaare ko duuɓi temedere sakkotiɗe ɗen ko honno woni selen Syrie on tuma noon sinnama Syrie on tuma haray ko Liban ha Jordan ha modi telen to fop ha Syrie hoore mum ha Palestine no fokkude no fof ɓenne no Suria ma Syrie donc raɓɓiningol hannde julɗo on kala ko woniri himo duwa andude hiini oɗo himo représente Allah subhanahu wa ta'ala himo représente nelaɗo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam hannde kadi ɓen ɗo wondi ɗon no duwa yuɓde makko exemple mo anduɗa hiini hay si tawi hara woɓɓe goo immi ko attaque julɓe ɓe ma diine islam ko ɓe wondi ɓe tigi immoto darto piira e ɗima maɓɓe men inna attention
Abdullah o min wondi wanani way hino ni jikku makko ko jikku labaado wondi Maryama o min wondi wanani way ko jikku labaado o wondi annala sallallahu alaihi wasallam ko be nela tun no woduno sonna jogo yaraydo ƴetta bugo bulle kalawol mabbe e tata hara baawo hoggoji duma fu bugo la kala mabbe woni ha nyande go tun be yaari den bulle don kalawol mabbe ni ko honto o sonnajo wonode bugade de bulle kalawol woni be ni mo non nela sallallahu alaihi wasallam inni yehi ndaro yimo o ndaro tawi hi dun do dey do dey wana sama kalabe ko dun no wanno habe inni wa ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ha Allah subhanahu wa ta'ala kam tigi kibe mantinela sallallahu alaihi wasallam inni wa innaka la ala khuluqin azim haray tigi jukku nela don ko jukku mojudo haray enen kadi julbe be hide representi nela sallallahu alaihi wasallam hide representi Allah subhanahu wa ta'ala hide representi dina islam jonon ko enen ko yimbe ben haalanten ko woni islam ka ko enen haalanta ko woni islam si tawi en haalanali be ko hondo woni dina islam kambe be haalan ko woni dina islam donc haray hande kadi ko ayde contrôle be media on woni télévision newspaper e journal ju kala ko woni media ko ben non jettata doni wada fenande adda wada hore julbe ben donc dum non jama an yiata ko dum non be holoto mais si tawi non joni enen e wawi andude hi en ari en diledi idel doa wonde as julbe wuuri wona julbe wawanoyde faybe men e dina islam hande kadi be wonduɗen men ko ɓe nande fandata en ko yewteten fifaɓe ɗo joni wona onon Europe to ma ko ɓuri kon ndaare artinoɓe yaade toon men ko honto ɓen no fewji ko jelo tata hande no wuuri e dina islam ko jelo tata hara ɗo joni ko Muhammad ma kala ko Ibrahim innete hara anda hay fus anda ha ko mawɓe mum ɓuuri wona fi dina islam exemple en Amérique latine ɗo so ari wona Mexique ha Argentine andi Carlos Menem on noon ko yiidi julɗo makko ɓen ko libangiru no mais ko ɗon hatti wodino ɗo jama immiɓe yaaɓe sikki ko Brésil ma Argentine ɓe yeehi tawi ɓe wadde dawa ɓe anda goto ɓe hawri ɗon e goɗɗo himo waɗi cross mo ɓorni croix on chaine waɗɗo croix o inni are ɓe ari ɓe yaadi kamaɓe wonni soro an no windano ɗo ɗum no gasara ɗo andi ko binde arab o yehi o wujjiti ɗum tawno mara tun e kofuru hum o yaltini ɗum ɗo o ndaari ɗum ɗo tawi ko honɗum wonno ɗon ko généalogie sikko ɗum français innata iwdi makko ɗum mama soro iwdi maɓɓe nden ha tawi ko sahabajo attinoɗo huɓɓinde lampu a juulede nelalo sallallahu alaihi wasallam on non ko ɓen ɗo woni mama soro makko ha wiite ɓen no tata joni on ɗon o anda hay ko woni dina islam ɓemo waɗi croix on wono son ardi ga kadi ko près de 170,000 julɓe arno Mexique ɓen ɗon hande juriya maɓɓe fop ɓe natale chrétien wo yehino lawol mum hay goto ala julɓe sa yehi ɗo joni aya espagnol ɓe buy inneteɓe Omar inneteɓe Amadou ko Amadou ɓe innata Ousmane ɓe inna Guzman aya inneteɓe Madina anne inneteɓe Makka ɗum ɗo fof no heewi haray kanka men ɗon ma ka mon ɗo wona Espagne ɗum ɗon kan heɗon andi wona wonɓe Espagne ɓen no suuti ko juulude jelutata ɗum ɗo no woni church en e français on faljete on tuma église fiyon ɗum ko julɓe laaminoto ko julɓe wonno toon in fact technologie ji ɗi annduɗa yalti hannde fof koka julɓe ɓen Espagne ko ɗon iruno o Kurtubi mo haaleten ɗo fiimum o tata ɗo joni fiiroɓe alqur'ana ɓuri ko Kurtubi o ko portojo mo Espagne ni ma ko julɗo mo Espagne ni Ibn Hazm on kadi ko Espagne woni kamaɓe ɓe ɗo fof ko kummaluɓe num wonno kono honto hande taniran Kurtubi sa yehi on harayno hulɓini sa yi ɗon joni tanira Ibn Hazm harayno hulɓini donc enen ɗo joni ko responsabilité men andugol hiɗen représente dina islam hiɗen représente nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam surtout enen noon ɓe wonɓe noddande dina kan haray hiɗen dowa watten diili moƴƴa ko watten ko par ce que kala ko waɗɗen haray siɓɓe men imoɓe men julɓe ɓen ɓeɗɗo no ndaaro hiite men ndaaro hay oustage kaari ndaaro hay hajja kaari no wadde ɗum ɗo haray ɗum ɗon no dowa en watta diili moƴƴa si tawi en waɗali devoir mo dowa ɓe wadde on haray hande par exemple enen wonɓe Europe ɓen ma Occident ɓen si nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ari hande lande ken ene
hiɗo yottinande ɓe hiɗo wurru hiɓe wurirde ok en onon joni wonɓe ɗo ko hon hajjan hoori micro auditiɗo ma fara mom enen julɓe wonɓe ɗo ɓen par exemple e nder occident on si nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ari hande haray ko holɗum jabotoɗen ɓe no wonno e haare goo ɓe yeehi ɓe ronki udditude tataje ɗin woni ɗon ha ɗum no wa lebbi tati min titi nokku o inchallah no gata ɗo e lamde mi anditay ha nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam inni janggo mi immine goɗɗo yiɗoɗo Allah e nelaɗo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam on ɗon janggo Allahu okkora en victoire trou on ɗon Seydina Umar radiallahu anhu inni ko ndeññande tun c'est la première fois kamɓe Seydina Umar ɓe yiɗi wongol leadership weeti tun ɓe dogitay ɓe ari ɓe immi bimbi subaka ɓe ari takko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tawi hiɓe jundude fiyo num par ce que hiɓe faala wonde on mo tawata e ko kon ɗon hiɓe yiɗu Allah mbiɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe tawa wonde on mo nelaɗo sallah sallam haare fi mum ha sowno ɓe ari bindi maɓɓe ɗon ɓe jinni ɗon ha nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam inni ko honto aliya woni seydna aliya radiallahu anhu eni seydna aliya on no nawni ka guite o wiyata wo nodda nelanmo tawi ɓe noddi seydna aliya tawi seydna aliya guite ɗon hinowa hiɓe ñaaba ɓe ari ɓenni aliya sa yeehi nodduɓe e la ilaha illallah si tawi ɓe jaaɓi haray hande gadi timmi ɓenni wori si Allah subhanahu wa taala waɗima sabu ha goɗɗo naati e dina islam wo haray ɗum ɗon no ɓuri yafelon seconde haray ɓe inni wo si tawi Allah subhanahu wa taala gaajima ma giɗi goɗɗo woni sabu ha goɗɗo naati e islam woni waɗima sabu ha goɗɗo naati e islam sabu ma haray ɗum noon no ɓuri moƴƴude was tawi har Allah subhanahu wa taala okkima ma waɗima landa kala ko woni aduna kon ma ɗum kadi rewa goo inni wo no ɓuri moƴƴude was tawi ko gueloɗi temedere gueloɗi noon few noon toma e fewde hannde no waten famirde ɗo joni ko nafa ko gueloɗi joguino ko ɗum ɗon no waytata was tawi hara ko private jet on tigi jogui donc si tawi joni goɗɗo innama ɗo si Allah subhanahu wa taala waɗima ɗo sabu ha ta goɗɗo nati dina islam a heɗay private jet ji temedere maɗum hay sara ko Mercedes ma Lamborghini ji temedere innuɗa machallah haray en fop en accitay golleji men golle men wona da'wa fi sabilillah ha tata joni en ala golle hay fus si wana honnum si wana natugol e de walɗugol ha yimɓe ɓe naata e dina islam en ne anto ɓe en waɗa e kala golle ko watten fiyo naatu dina islam par ce que ɗum noon haray ɗa suki ɓe noon ko ɗum ɗon joni haray wattante yili si tawi noon en waɗali golle ɗen ko honɗum e Allah subhanahu wa taala dalika suratu Muhammad o inni wo han ha antum haula'i tud'una litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi wallahu ghani wa antumul fuqara jon ɗo himo landi en taw fi yen ittu jawdi men ni waɗen fi sabilillah jon noon kadi woɓɓe noon toon ɓe jaɓata ittude jawdi ndin woɓɓe noon kaɓe ni noon kanko Allah subhanahu wa taala o niidinaki ma n'a pas besoin fi jawdi ko wonnen kon si tawi noon joni enen en jaɓali wadde golle ɗen wa in tatawallaw yastabdil qawman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum si tawi jaɓali wadde golle ɗen Allah subhanahu wa taala adday woɓɓe waɗoɓe golle ɗen ɓe annduɗa ɓen noon ɓe nandata e mum musidɓe julɓe ndaare par exemple ɓe woni portoɓe naateɓe dina islam kamɓe ɓe ala e natirde joni ko min innata half mesure demi mesure ɓe naata completely ɓe jannga haa ɓe gaane ɓe faama hay so yewti a hersa e an e hoorema kono menen ɗo jooni par exemple wono pizza ñannde goo min no gorko ɗo mokkanama pizza on nene pizza ko halal kawno haram ko halal kawana awa tawi mi heersi par ce que min mi yaha tu mi sooda pizza mi ñaama e kamɓe ɓe naata completely si ɓe naati noon kadi ɓe janngay haa ɓe faama si ɓe faami si ɓe naata e diina kan haray toujours no joni technique ji boy no woodi technique arano ɗum ɗo koya eto an e hoorema inchallah
jikkuji ma ɗin wona jikkuji moƴƴiɗi ɓe nawidata ɓen gonanaɓe ɗum toujours no moƴƴiri no tawa kadi e technique mo on tigi wata utilisé par exemple ɓayɗo gandi hiɓe teddini anniversaire ji maɓɓe ɗin enen julɓe ɓen en watta en célébré ta anniversaire mais si tawi joni on tigi ka anniversaire makko hiɗa wawi toujours sodede par exemple deftere na introduction e islam e kala ko wonɗa ɗon e haala ko wonɗa ɗon ɗum ɗon ƴetta jonnamo woda goɗɗum ko takkuɗa ɗon fi hon ɗum fi tun joni woni a jonnimo gift ɗum ɗon ko ɓuri kon ɓe jangga jonnamo deftere nan ɓe jangga par ce que deftere men inchallah une fois a jonnimo Allah subhanahu wa ta'ala no wawi tippende yurmede ma e makko ha ñande go o janga deftere nden jonnan noon exemple no kadi no woodi buy no woodi no goɗɗo yaanoɗo ka gorejo mum o yi ɗon deftere o ƴettide o jangi ha naate diine islam tawi noon ko gorejo makko noon okkano deftere nden kono on gorejo makko ƴetti tu wallini ka shell o ari noon ñande go yinden deftere ɗum o yehi o ƴettide ha o jangi andi joni ɓen jonnunoɗo nden deftere ɗon o andano on noon o naate diine islam mais mo jonni noon o arɗo ƴettiɗo mbo watano yiidude mais tum ɓay tun haray a jonni haara ɗum noon koma anda haray kadi no moƴƴi kadi on julɗo omo foti andude ko honɗum fewndi aduna on toujours par exemple ko honɗum fewndi ka news fendo ɗo ko fingal avion yanwol ngal e ko koye wanno noon kala ko wonɗa haɗa humpiti ko honɗum fewndi toon toujours kadi no woodi kadi ɗum noon ko technique ji seeɗa jikkuji maɗi jonnugol ɓe defte fi islam ma deftere nden tun handeɗa jonnoɓen alqouran on tata waɗana hara ko windi arabe no woodi hara ko translation ko winda deftere nden tunde Qur'an hara ko anglais tum ma français tum ma espagnol tum ma e leydi haala leydi ko wonɗa ɗon ƴettaɓe jonnaɓe ɗum noon innaɓe ko cadeau fi anniversaire maɓɓe o ma ko cadeau fi mariage maɓɓe on haray e kadi toujours no doit onon wonɓe toon ɓen ma kala ko woniɗa jonna good exemple ka golleje ma toujours ara a tan hota a tan golle maɗa waɗaɗe normal si ɓe landikema ko fi hon ɗum inna ko ɗum islam yamiri si tawi woɗi ɗo goɗɗo mapiɗo toujours ara wallamo no dina islam yamiri noon o hoyre sutura si tawi o mapeke inna hokkimo so landikama kon waɗanɗa ɗum ɗo inna ko ɗum ɗo dina ma kan yamirma joni fo e mum o naati dina o naata dina haray allah nela sallah sallam ko inni innamal a'mal binniyat wa innama likulli imrin ma nawa haray toujours Allah subhanahu wa ta'ala ko darata ko anni e maɗen ko honnu waɗanoɗa ɗum ɗon si tawi ko waɗanoɗa ɗum ɗon ko wolere Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗon inchallah subhanahu wa ta'ala haray a hendoto e joddi ma baraji ko woni e mum ko toujours Allah subhanahu wa ta'ala ko darata ko anni e ɗen haray kadi hiɗon andi ko honnum ko honnum Allah subhanahu wa ta'ala daale ɗum ɗum wayni innama nutimukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira haray toujours ɗum ɗo no jonni e nana exemple haray kala ko watta ɗum ɗo ko fi Allah subhanahu wa ta'ala wonɗa e wadde a ala e waɗirde fiyo weltanoma fiyo yoɓite ñande goo ɗo andi no joni no heewi joni koɓe attaquata reɓo men ɓen par exemple ɗum ɗo kadi ko nasiha fi ko honno on tigui dafandirto hooremo ɓen ono reɓo men ɓen joni e ɓe ɓumotoma hiɓe waɗa oppress ɗum noon kadi ko simple hiɗo wawa ɓe wiide tun ene ha hande ka photo ji maɓɓe kamɓe hoore maɓɓe ma ɓe inneteɓe nan miijiti kono no haalete français ɓe reɓe maɓɓe wona ɓe ka église ji ayi hande photo yumma mariama yumma hande moɓe yumma annabi isa ko tataɗe ɓe acciti hoore nen ka waɗi hijab toujours ɓen noon ko yataɓe haray koyeɓe waɗi hijab donc anne haray onon ko ɗum ɗon jokku ɗon dina annabi isa ka dina annabi moussa ka sa yehi joni kadi wona par exemple annabi moussa ma ɓenna julɓe ɓe joni kala accutuɗo waare oɗo costremis landoɓe ka filmiji maɓɓe ma ko photo ji maɓɓe est ce que hande ayi annabi isa tata hara o ala waare ma annabi moussa o ala waare la ɓen ɗon fof no joguiɓe haray enen ko sunna ɓen ɗon on jokkuɗen toujours kadi hiɗa wawi haalande ko honto position debbo woni ha ko honto nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam inni haray ande dey aljanna no ka ley teppe yumma mon haray enen hiɗen teddini dina islam sa yi goɗɗo noon ne waɗa hijab ko teddingol mo par ce que wona goɗɗo ko tata hara ko sexual object ko objet sexuel enen wona ɗum hiɗen teddini sonnajo hiɗen teddini debbo ɓenne joni ɓe jaɓata janele inna no
par que third ma la troisième personne ɓurɗo waɗde relate hadis ɗum noon ko yumma Aisha attiɗo naatiɗo diina islam on ko yumma Khadija attiɗo mayde e fii diina islam ko Sumayya radiallahu anhuma ɓe fof maɓɓe yo allahu wole e maɓɓe ɓeɗo fof ko sonnaɓe ɓe tata joni ɓeɗo ɓe mayino diina islam ɓe contribue diina islam wo frendo Seydina Omar wonnoɗo fayda ministre économie on noon kadi ko debbo wonno ko debbo kadi ƴetteno yaha ka marché waɗa contrôle yimɓe ɓen waɗa make sure hiɓe gollirde business on no hanira gollirede noon si ɓe yehino kadi guere ko ɗon wona no docteur e sapeur pompier ko ɓen ɗon ƴetteno barmiɓe ɓen addaɓe ɓaawo ha docteur ɓe ñandoɓe ma ɓe walla e wallitoɓe ɗon donc haray ni ɗi ko allahu subhanahu wa taala ɓantifi debbo diina islam ɓantifi debbo enen haray ɗen teddini debbo sonnaɓe ɓen haray toujours kadi si ɓe inni joni ko woni feƴƴude fewdo ɗo haray gannitinayɓe tum wona telen ko won ɗon toon haray de Hitler de wona julɗo Mussolini wona julɗo kono ɗum ɗo hay e goto innali de ɓeɗo ko chrétien jagal ɗin fact hayɓe jaɓata inne ɗum ɗum ko diina maɓɓe takko men ɗum joni wono Irlande andi ɗon protestant ɓe ɓen catholique ɓe ɓen fayda ha hankima ha bimbi ɗo hiɓe waɗidirde ɗum no noon ko ɓe waɗidiri kon hay goto innali ko julɓe ay hay ko waɗi kavion ɗo ko ɗum ɓe fuɗɗi wiide wo hakkille makko ɗen timma mo jogui dépression siko julɗo wonno ɗum ɗo fof ɓe tefatano hakkille ko honnum eɗon handi ko honnum ɓe takkayno e makko haray toujours si ɓe inni kadi fi jihad haray ɗum ɗon no woodi ko hom ɗum woni jihad ɗum ɗon ala droit ɗo wadde déclarugol jihad ɗum ɗon siwana en heɓe khilafa ɗum ɗon noon no woɗɗi en hay e goto wata déclarude guere e inde diine islam hay so tawi ha fewdo guereji ɗi waɗay noon woodi no rules and regulation ɗi annduɗa ɗiɗo ko ɗum noon islam heɓiri wata waru paykum wata waru sonnaɓe ɓen wata waru gorko nayeɓe ɓen wata on tigi bonnu juulirɗe amin coceji maɓɓe ma synagogue maɓɓe ko ɓe wonata fof ɓe rawa Allah ɗum ɗo fuwata mimu wata taƴo leɗɗe men ɗum ɗo fof so ndaare wano centre afrique ɗo report no yalti ɗo joni juulirde kala wonnoɗe centre afrique ɗen ɓe lanciɗe fof kono ɗum noon ɓe haalata fimu on faami donc kala kadi mo maɓɓe waɗɗo ko boni ɗum ɗo ko ɓenta o ko feytuɗo ni yandi ono nawni hakkille ɗen timma nana exemple kadi ko tata diina islam a tawa no yurmi ko ɓe innata diina islam fewno hannde Seydina Umar radiallahu anhu ɓay ka raɓɓiningol gissa on ɓay ɓe ari ha ɓe jonni ɓe saabi je Jérusalem ɗen ɓe ari ha ko innete hannde the Church of Sepulchre ko on église woni ko ɓe innata ko ɗo woni Church of Nativity ko ɓe inna ko ɗon annabi Isa jibina fof mum on church ɗon no ɗon ɓayi ha fana heewi moɓe wonduno ɗon on o yimɓe harayɗo wajibude nder ga ko honno Seydina Omar wi'i Seydina Omar jaabiɓe inni ha simi juuli nder ga julɓe ɓe liɓayay o église ɗo watta mo juulirde donc ɓe yalti ka yaasi ɓe juuli ɗon fana on ko ɗum waɗi buyɓe men maɓɓe allahu newnen yawgol ha ɗum kaka yaasi ɗon juulata daɗa ɗiɗi ma fana ñentigol sunna Seydina Umar o ndaare musidɓe julɓe ko ha on to Seydina Umar jogino hakkille e faamu ko tata ɓe yiɗa yo on church ɗum liɓana ɓe e nuuri kadi gisa mum jangi mi annda ko honno ha gisa wonel ɗuma o debbo wonnoɗo saabu ha on church ɗon darna o hoorayno ñande o e ñande ha ɓe gayni darde church o o inni Allah o church ɗo ko fiima ha hande on church ɗon no ɗon innamal a'mal binniyat haray musidɓe julɓe julɗo on imo foti andude ko fewndi hiɗen foti respectude diina men kan golliren diina men kan inchallah waawen jogitade ɗum ɗo waawi yurtinde nelal ngal Allah subhanahu neli Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hara wona yimɓe ɓen joni jooɗoto par exemple haysa ndaari joni koko ɓene wadde wona France ɗon e ma Denmark ɗa wawi no woodi kadi no wata ndaarirde joni enen julɓe ɓen e yettinali en haalanali ɓe ko hombidinalaɗo sallallahu alayhi wa sallam kamɓe ɓe ƴetta ɓe waɗa ɓe inna joni ɓe saboti kono andi Allah daali wa makarullah walla khairul makirin e nder ko ɓe watta ɗum noon kon hande kadi buy ɓe andano fi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe nelano fi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam
ɓe tefa fi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ha ɓe naata e dina mi tanjini woodi actrice tuma aden ko malude maɓɓe France ko ɗum ɗo waɗi naatuɗo e dina ka sabu ɗum donc hara ɗum ɗo fof no dowa en hulɓinde inchallah haray hande on ko haala wonno en haaɗude ha ñande goo andintinen tun jama on haray inchallah hara hiɗen jogii responsabilité enen wonɓe ka west first of all hiɗen dowa weltanade Allah subhanahu wa taala hiɗen occident second of all anden hara hiɗen représenté dina islam hiɗen représenté Allah subhanahu wa taala hiɗen représenté nelaɗo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam haray waɗen devoir men on sen waɗal devoir men o allahu inni o adda e woɓɓe goo ɓe tawata hara ɓen noon ɓe waɗa e golleji maɓɓe ɓen no noon haray ɓe hulata ɓe amata ɓe amata so yehi ɗum wona Guangzhou Chine no ɗon qabru ko ɓe inni ko qabru seydna Saad ibn Abi Waqqas radiallahu anhu ɗo andi Iraq ɗo ha Syrie telanto fof ko sahabaɓe ganduɗa ɓawno wonde makko toon karama mamaden toon nawara kono ko yaltiniɓe ko fii yettingol nelal ngal Allah subhanahu wa taala ndeli Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɓe yettini ɓe wuuriri dina kan kadi ha yimɓe ɓe yii ɓe daari tawi no faala wawde wono maɓɓe ala inchallah ko haɗo arduɗen minna wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh